Oke, ang first introduction dulu. Ani bumung hinggai Dr. Kestrang Deborma, angkai Gantalang Baptist Church ni, angkai ani mah hinggai urun azuk zak. ঠিক আছে আমসকাই নঙা না আইমা তঙ্গ ওকে আবো থানায় চিনি লাস্ট 4-5 years ni simi chini tiprasa bosong no belakeno কবলই একদম মানে গ্রাস খাইজাক abongkha drug bahai faika boroni faika major cause tam bagai abo mango fai tei a borok ni thani society ni thani family ni thani tamo effect eng tei jeng obono bahai ke overcome khainai bahai ke obono katiwi jeng yogi faimanani ang oborong noti kisa discuss khaina and ang muchung nai session ni yagulo norokbo ano kaisa kaini question singdi obo interactive jate interactive ungthung one way ya two way ungthung norokbo kisa ano question singdi o topic paima kore nongni doubts tongkai okay do start khailane kai drug maximum nukjago teenage group mane starting go 13 nisimi je boyos teen by last ending 13 14 15 16 মানে 13 14 15 16 onwards aboni shaka no hinjago 19 jora teenagers hinjago and drugs maximum effect khayo chini teenagers rokno bahai ke tangi teenagers rokno simi effect khai although tabuk nukjaka teenagers ni phataro jara 20 cross khai 30 slide tongnai borok ni thanibo borok bo baksa drug abusers tong kintu nge tangi maximum teenagers ni thani phai teenagers ni thani phai mani main reason hangkai kaitham tongo first hangkai hormonal influence mane chini busak ni hormone jefro 12-13 years ongo jeng 12-13 bosor ongo afro chini puberty hit khayo puberty mane bangla ba hino boyosondi afro cherai ni hoite transition cherai tongmani hoite siklangnani ba tornani adult nani transitional stage phayo afro a transitional stage phaipro busago gilama hormone relation go jemon growth hormone lognani hormone tonai lognai testosterone hingkai berirong ni hingkai to estrogen progesterone amte hai gilama hormone tongo busago angkoro hingkai aboni bagai borok ni busago changes phayo borok muni su tornani shuru khayo hingkai a somoyo chini bororok brain by one sugya bukha by one sugu hingkai a jorao jodi a teenager a je cherai bini jodi friend circle বন্ধু বান্ধব যদি হামিয়া টংকা হাংকাই যদি রম দি ড্রাগ চানাই অলরেডি টঙ্গি টংকা হাংকাই বেলাইখেন আ চেরাই আ টিনেজার ভালনারেবল মানে বনব ওঙি মানো বব আ ড্রাগ এবিউজ নি অঙ্ক শিকার ওঙি মানো হাংকাই তেকাইসা হাংকাই অত জেফ্রো টিনেজ মানে 12 13 14 15 16 17 অনওয়ার্ডস jefro 17-18 bosor hit khayo afur hungkai tamung afur hungkai borok ni mane career pressure phayo career pressure bolte tabu 17 years hungkai maximum borok metric madhyamik ru hungkai a jorao suppose rom ni friend circle ni bisingobo khorok ni marks kaham manai tongo bani ni parental pressure pora ni pressure tongi tongo hungkai u je already teenage drugs nana muchungi tongnai rok borok bahana rotuko ani porani pressure ngi tongkha ani career ni tension tam khainai dolok bai berai layo okay afro borok kaisa bahana mani thango drugs nana ni o tintangkha main reason tabu nukjakha drugs chalasimia equivalently beri rokbo tabuk same
almost same yafano buri rok bo tabuk onek haro buri rok bo drugs nanani start khaijak already and abo kaisa belaikeno wanama singsa kok जों जेसे lightly जेसे हालका बाबा ना हो आमसे हालका बाबा ना नंगिया आनेरो काइसा डाटा तंगो आ डाटा अंका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि काइसा डाटा टेस्ट खाइजाक माने थानाय 2018 निसिमी 2018 निसिमी टेस्ट खाइजाक माने 2018 19 नरक जतन सम्भवत एड्स एचआईवी एड्स हेने खोनाबाय kana एचआईवी एड्स संखा एमन काइसा बेमार हामिया जेम बेमार हामियानि कुनु ताकफानो ट्रिटमेंट करेको कुनु ड्रग्स करेको कुनु सॉल्यूशन करेको 2018-19 टोटल त्रिपुरा एड्स मानजाका 338 338 19-20 मानजाका 442 442 2020-21 487 487 2021-22 1155 কাইসে জিনিস নোট খাই দিয়ে প্রত্যেক বছর এইডস মানজাক নাইনি কাউন্ট বাড়ি থাকতং এন্ড অব জাস্ট অফিসিয়ালি রেকর্ডেড সিয়াব আনঅফিসিয়ালি টেস্ট খাইজে বরক চিনিতি প্রসরক তো গিলামানো টেস্ট খাইজে তঙ্গুই দङ পারা বিসিং রগ হেলথ কেয়ার হামিয়া হসপিটাল থাঙ্গিয়া টেস্ট খাইজাগै मानिया বা কিরজাগै लाजागै टेस्ट खाइरा गया ba tes khaijana musung yawi bo tes khaijaga amti hechini ti prasa gilama tung hangkai one suwen at the end o taklai ni je figure 2021-22 oboni je figure 1155 oboni bisingo kintu ang 100% to guarantee rime eto phono 99% engko riwele saimano maximum 70 to 80% aboni slice kebang nai more than 90% ti prasa nong nai because mokol bai thang bunugui tongmaba hanke tabuk ang discuss khainai o drug mainly kaini form tong tablet and injection tripura kintu tabuk o kaini no bishi cholu tablets and injection syringe bena halai friend circle long ni bisingo tripura powder form heroin cocaine aborok bisi choliako brown sugar rok ni tablet phaika aborok tongo okay main tripura tabuk jot ni slai o tablet ni slai pano wananas hinmani kok kai o suchi bai mane syringe bai the drugs na halai mani abo na ka kai borok tam ngiman a borok ni family tam ngiman chini society chini dofa tam ngiman ang abnoti tabuk kisa discuss khaina first ang discuss khaina HIV AIDS chop to nislai dangerous pawani drugs intravenous drug IV drug na mani chop to nislai hamia non curable mane bini treatment kare side effect HIV AIDS ni full form ka acquired immunodeficiency syndrome mane chini besakni je phan immunity je phatarni virus phatarni bacteria rok bai chini besak kintu protidin lorai khai tong chini besak phatarni bacteria virus bai a power na ekdom ses khai khibio jodi AIDS HIV engka angkai abo engka angkai chini besak normally je virus je bacteria bai fight khai tong mani tabuk chini gana gini nobaro hawo gilama virus tong gilama bacteria tong kintu chung haino जोंनो हाइनो अटैक खामिया कारण चिनि बुसाकनि काइसा इम्युनिटी पावर दं जाफान दं आबोनि बागै नर्मली अटैक खामिया हंकाय आ बरकनि इम्युनिटी वीक इन थांगा हंकाय बनो इजिली जेमन कंग्राइफानो इजिली इन थांसनाय नर्मल बरक जे भाइरास जे बैक्टीरिया एक्सपोजर अंगै जे बैक्टीरिया न भारत दंमानि बागै नर्मल बरक कंग्राइंगिया आ बरक आ एड्स मानजाजाक बरक इजिली बकंग्राइंनाय लुमसिनाय डायरिया इंसिनाय टीबी इंसिनाय हंकाय निनि जब तो रोग बनो इजिली रमनाय कारण बिनि इम्युनिटी पावर अलरेडी कमी थांजाक गाबोनि बागै बनो जब तो रोग न इजिली एंगै थांमानो एन HIV नि ताबुक फानो
treatment ongkoriako karon a virus प्रत्येक सेकेंडो चेंजिंग दङ बिनि स्ट्राक्चार बिनि जे स्ट्राक्चार नो टारगेट खै बिदि सनामनानि फानो बिनि स्ट्राक्चार चेंजिंग थाङो बनो टारगेट खै बिदि सनामया एंटीवायरल्स दङ एचआईवी नि बागै किन्तु आ एंटीवायरल्स फानो परमानेंटली क्योर खै मानिया परमानेंटली हामसुग्रि मानिया जस्ट जे बरक एचआईवी मानजात बिनि बस बिनि जीवन काल तै 2 থেকে 3 বছর बारी मानो किंतु परमानेंट क्योर परमानेंट सॉल्यूशन करेको ते कैसा हंकाय हेपेटाइटिस बी उंगो मेनली ओ इंट्रावेनस नीडल्स सूची बाय ड्रग्स ना नाय रंग बिसिंगो अबंका हंकाय मेनली लिवरो एफेक्ट खयो अबनिबो किंतु सॉल्यूशन करे हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर ऑलमोस्ट इक्वली डेंजरस माने AIDS BC dangerous, hepatitis B com dangerous amti hini kiri. Hepatitis B engka hangkai nini liver no pura ses kaisiu. Hangkai a borok ni jaundice rokung sinai, lum sinai, busak rok kormai thanai, immunity power komi thanai. Acha angte kaisa kok HIV engkai borok ni tam lokhon phaiman. Karon mainly IV drug, intravenous drug suci needle syringe by jen nahanai rock drugs mainly borok ni HIV AIDS omo okay o HIV AIDS ni first puila fro 2-3 বছর কোনো সিজা গলাক borok normal nongi tongnai কোনো সিজা গলাক okay bini busagot virus grow khainai virus barinai barite bini immunity power komite tarpore hengai bono ang je samani nanan rok kongrai kulum डायरिया टीवी जत नों सेनाय अंकाय इंगमा पराय खाय तरक बिनि एचआईवी पेशेंट न नुखाय नरक सिबि थानाय एकदम केरामंगि थाङो एकदम रामै थाङो 2-3 বছরनि बिसिङो एन्ड बिनि सारिगो हंकाय लुमनाय कलम दै फायनाय अब हंकाय मेन एचआईवी एड्स मानजार रोगनि लक्षण अब तो सेल्फ हंकाय लाइक आं सामानि एचआईवी बाय हेपेटाइटिस बी कायनि न कुनो ट्रिटमेंट करेको हेपेटाइटिस बी एंटीवायरल रिबै अनेक कम 100 जनान बिसिं कायसा कानि थाङै मानो किन्तु आबो एचआईवी हाइसिक न डेंजरस हंकाय ताबुक फाइनाय फैमिली नि थानि ताम प्रेशर कलाय कायसा तो फैमिली नि थानि प्रेशर कलायो HIV बा ड्रग्स नावै हेपेटाइटिस बी मानजाजाक आमति हाय खरकसा बसला बा बसाजक न जदि सारा जीवन मालते बिनि जे बयस तंसाक चारितलांना हंकाय डेफिनेटली ममफन साकाव प्रेशर लायो फाइनेंशियल प्रेशर अनेक कतगुला प्रेशर फायो हंकाय बंनि थानि प्रेस्टिज कैसा मान सम्माननि बेबार फायो कारण पारा रगो जदि हिंजाका हंकाय निनि बसला ड्रग्स जाओ निनि बुसाजक ड्रग्स यूज खायो हंकाय बुआम फानि साको डेफिनेटली कायसा मान सम्माननि बा प्रश्न फायनाय हंकाय ताबुक सोसाइटी नि थानि कायसा दफा तामो प्रेशर हाय माला कायसा जनरेशन चिनि यूथ शिकला रक्से चिनि यूथ माने चिनि यूथ रक्से चिनि फ्यूचर ओ यूथ नि होइते न फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन नंगनाय बरक सचिनि फ्यूचर हंकाय जदि कायसा कंप्लीट जनरेशन माने कायसा यूथ जदि सिगला जनरेशन ड्रग्स सो कुबुल जक्ति थांका हंकाय ना तो बो फैमिली खायमानाय ना तो बिनि फैमिली ऑलरेडी बिन बो फनाय मानाय ना बिनि सोसाइटी नि बागे मुंसा खायमानाय एंड स्पेशली चिनि तिप्रासा दफा हाय जे दफा ताबुक से यक साना नाय दङ आ जागाव चिनि यूथ रक चिनि सिकली रक जदि ड्रग्स कुबुलै थांका हंकाय बेलाय केन वाना मासिंसा ताबुक आं कयेकटा वे आउट माने बाहायकाय ड्रग्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम स्टेप्स ना का आपनो मती किसा डिस्कस खायना कायसा का रिहेबिलिटेशन
rehabilitation norok prai noknana drugs chawi manjagui ungko hongkai rehabilitation center rohor hone because a borok je drug abuse ngi thanai je drug abuser bo puila na haro buni friend bono dagio paisa nai nadi kunungya aram nai bokrok moja nang nai ke bon hasina second time bon hasina but third time ke borai yakar malia bini busak normal tongani bagai bini आज आगिनी mental state फाइनेन बगै bo drugs manana bo drugs nai hangkai bini bukha kli sinai kolom tui phai sinai lum sinai diarrhea sinai bukha kli nai tongi meyang nai aboni bagai bo jesa khaifano drugs mana haru aboni bagai je drug abusers rok no rehabilitation center ro holai abon rok khana kana tai tabuk maximum jaga no norok nuk nai YouTube rogo social media rogo Facebook Instagram tamse Facebook rogo drug awareness campaign ni jaga jaga o khailai tung maximum drug abusers kintu chini tiprasa kuni bosong ni borok no ang drug use khayu ni khnaya ko khorsa khoroni tongi mana karon ang nije set drug abusers patient manjak gilama manjak angkai jesset jeng tabuk wansugi mano chini angtangi drug borok no drug ni bagi socheton khainai tangi drugs tana hadi tangi drugs nagai hamya ini sanai ani family dokus kre ang sawitam khainai amti hine fia wansu kangka wa belakena jaya tam mala nini society ni bisangon drugs phaijak nini family wa fainani tini khana nanglak jekono somoy faimano nini next generation o jekono somoy effect haimano and bororok tabuk next another tei prai 5-6 বছর পরে বড় রকমটি হাইঙ্গানো লগি সং যদি লাইফ পার্টনার উতুংনা থাংনা হাঙ্গাই ফার্স্ট বিনি HIV দে তং হেপাটাইটিস বি দে তং চেক মাখায়না আমসকাই ত্রিপ্রাসা কমিউনিটি ও ড্রাগ মানে HIV হেপাটাইটিস বি স্প্রেডিং হই তং এন্ড অব মকল বাই থাংনুক মানি কক হাঙ্গাই তাবু ঠিক আছে অ্যাওয়ারনেস রিকা যে তাবুক যেমন রমদি অরক কাইসা family ni khoroksa member phayo a khoroksa member thangai bini je friend circle dol bondhu bandhav family rogo thangai spread khaidi okok no pirdi drugs chakai tamang tangi drugs chai tongna nang okok no pirdi gamti heken on friends of friends dol ni dol amti heken on spread awareness spread khailai tongo abo kaisa step na abo kaisa belakeno tabuk widespread step naja tongo ta kaisa onek important step drug free youth khaina hangkai keep youths busy sikla rong no always no busy toni like teenagers sikla bong no busy toni sports by busy toni de skill development like anuka gilama chini ti prasarok agortola restaurant khulone tabuk chef bonaina thanga ti prasarong no agi chini bororok restaurant khulo gia fru chef ni sabung bo senglayana angkai tabuk amti hege no skill development norok achugui ta tongdi mungsa samung jemon tabu ang samani chef angi manka agi same likewise te jeba khoroksani khorang hamoino mano a khorang no utilize khaiji te khoroksa kaham musician ngi mano nini a talent a skill no use khaidi ahaino ta tongni ahaino jodi tonggangai and jodi friend circle hami hankai drugs ok lainani bishi somai nangia tei kaisa last nukjak ka thanai 2020 o 2020 o jefru covid and fru corona fru afro school rock of thangbai ka college rock of thangbai ka chere rock ni khainan mungsa krika afro belai kheno drugs you abusers pangthangka afro belai kheno drug na hanai rock bangi thangka tangmale borok ni school of ngi thangka college of ngi thangka borok khainani mungsa kri
nogo asugi tongo haino friend circle guri layo gi drug abusers bangi thangka aboni bagai always no siklar no encourage khainai ang norok jodi sports chinti prasarok football onek well versed onek rungu football thingnani football norok football engaging manu cricket tongo volleyball mungsa sport ebake baksa tongo art kereng amti heyo samungo engage undi te kaisa easy way bolte te kaisa lama tongo drug jodi suppose tom din nono friend khoroksa naifan naika drug na di waisa hangkai main katina ni hangkai waisa ihi hindi waisa ihi hangkai next day bo nang musunglak teruk abo haino kati thango jodi friend circle bo tongi tong ka hangkai abo nang try si khaidi bini family no bini buma phone inform khaidi and ang oro as buma phone tong guardians ro tong parents ro tong jotono sanai jodi family wo drug abusers tong hangkai jodi drug na hanai tong hangkai nijini besapana tong hangkai ta hidi society ni beskang utubudi karon abono jeng hamrina se nangnai nang jesek hei toniwo nang jesek abono hike khayo tebo drug tebo abuser nai bo gaboni bagay no parents rok ni wo role tongo te kaisa ko hangkai tabung ni dino sikli maximum angko Agartala jehetu chinti prasar wo kriba paras buang fakai paras hamung tango hangkai besar rokai Agartala puriu hangkai amti hai keso nukjakka baksa just pornani bumungai Agartala thangai tamokai je pocket money man je rang man abo bai drugs payo drug abuse khayo and obo chiniti prasa community wo chiniti prasa society wo well established family jara graduate ingjak pori paijak kaham family ni well background family ni kaham family ni fainai borok ni bisingo se maximum kebang ngechini ti prasa youth rok kaham youth rok se amti khului thangka hangkai chini youth chini next generation borok thanai sing wan sungna nangobo belai keno serious topic kinto tai kaisa hangka baksa haino parents guardian amsuk pocket money nang hangkai nung nini busano first investigate jajai khaina di je bo amsuk pocket money jana o tam khai a pocket money bo je man money bini friends agalo sap tong kaisa khushkhabar nahar di te kaisa nukjakka je family je poribar ek loge horo asugui maichabo bomfa close busabo bomfa loge close share khaileyo horo same dining table o progni family wa drug abuse angani chance onek kom because bobini acherai ni tam problem ngi tong bini mentally bini thani tam pressure faitong bini thani career ni tam pressure faitong bokisa angani bin bom phono share khai manai easily so amti hai parents rong ang sanai at least horofana waisa ba diborofana waisa nijini besar pai achugi maichawi discuss khai kuno problem da tong fulamela friend haike tong ni jesek friend haike tong bo amsuk no free feel khainai discuss khaina ni bini problem bini tam problem tong bo tebo share khainai hingkai se chung chini o teenagers rok no drug abuse ni hoite chung katiri manan hingkai abono ta আমি এমনি তো মোটামুটি আং টপিক রক টাচ খাইবাই কা নরক যদি কোনো টপিক কারজাক খাংকাই না কারসানো নরক যদি নরনি ডাউটস টংকা হাংকাই সঙ্গি মানানো আং নরক যদি সঙ্গা হাংকা আং হ্যাপিং নাই খুশি নাই নরক সঙ্গি মানো কুয়েশন আং নরক জরাই দিব